آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که حتی حاضر نشد در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند، اعتبار بین المللی خود را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. Parlemen Iran menyetujui penangguhan kerjasama dengan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Iran menyepakati proposal penghentian kerjasama dengan Badan Nuklir PBB tersebut pada Rabu 25 Juni 2025. Parlemen Iran memberikan suara hampir bulat dalam sidang untuk mempercepat proposal yang secara efektif akan menghentikan kerjasama dengan IAEA. Sidang tersebut digelar hanya sehari setelah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pada Selasa 24 Juni 2025. Sebelumnya, Iran-Israel terlibat pertempuran selama 12 hari. Mereka membantah sedang mengembangkan senjata nuklir dan pelanggaran yang dituduhkan IAEA. Setelah itu, sejumlah anggota Dewan Iran yang hadir meneriaki matilah Israel dan matilah Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.